Spika wa mbunge ya Kitui Kinengo Katisia ni wathuthi atongo ima kanisa malilikane mbunge ya Kitui na uvonge wa executive mboya nenekana kuthukuma kwa memwamba na uomwe vatengusanisyo mwakani tukwata wa kiserikali. Kinengo inena chathini cha muvothi wa kanisa wa Katoliki wa Ikanga Kitui cha ithio nuwetie vaivata wa kuthukuma na ngusanisyo kati wa ngava ili cia serikali. Otono mwandikito Lina Musangi ukuelezea. Spika wa Kitui nuwetie kana mwaka wa serikali wa 2025-2026 inenze tamaile uthukuma na uthuthi atongo imama kanisa kuvoya uvonge wa executive na bunge ya Kitui no kenda kuthukuma imwe kwa County Assembly tunamuye kana maundu ma kawithi twikwenda miagezu na bitie no mune kunena ka umwinge muno ambunge kati wa mbunge na county executive ni ithi twasia maundu acio mabitwe ni vinda kwanzia oyu kwendea ithi twaisie mafadha maitu Father Mark, Father Cosmas na Father Kaleve na Father Mwendwa, please mutu boe pethi na mugo katika mbunge itu, pethi na mugo katika mbunge itu na county executive itu ilanga vanimia tongo esie uize kwithia na magijima thukumonesa ila tu kwanzia kauna pateli miaka eli nindi budget ebiti na budget yabeta ya mwako tukwata wa kiserikali ini mimbaje tu kamethukumithia twina akili mbu next financial year uketha mito yitu yendie siasani so itu boye mugo na ninge kanisa witu mutu boye ta mbunge ata county government weze kwitha tuthukumanesa na mugo weze kwithia mwana wenyu songo othukuma bala mbunge athukuma ena mugo Kinengo weta memba mabunge ya Kitungu otongoi wake tamatuite kuthukuma memwamba na serikali akati spika weta vena vatawa kukwata mbao serikali akati no kenda enenzi kukwata maendeleo because ithi tumajambeza kwa national government tuthukumithia kuno nethi ano usio ukwiza kwithia ithi tatongoi ni twathukuma na serikali ila ivo na nye na mwata muno na heshimwa mengi mamwa MC ya mito mamwa kana ithi ni tuthukuma na serikali ila ivo twete andu maitu maendeleo pate siasa president wa Kenya etwa president William Ruto onethia nata onethia no mwendete kana mumena na we musumbe ngavana wa Kitui etwa Julius Makoa Malombe onethia ndo mukuni akula onethia no mumenete no we ngavana wa Kitui nusio serikali sionze tuthukuma sio teko ndungi tukwete maendeleo kokwitu ukitimo kuona nye ni musalo ambe katika ndambukezu ya kusukumia maendeleo kokwitu tukwate malelo azitu athiwe tukwate minande azitu athiwe na zoko azitu athiwe ya bikia 2027 mbaitu mweka kuna kulo no mukwenda nundu ni kwatia kana kila mundu ebano kila mundu ekipande ethia na akili yake akumanya akuniao so mwakilishi wa MP onenesa oyu ni kuthukuma oyu tuthukume mheshimiwa kake athukume andu make mamaki Kitui South mheshimiwa Songo athukuma andu make maikanga kila mundu athukume gwe wake ngengele yakuno uko mundu emuke muno asemba muno noketa kunyalianzia no kungama so uyitu thukumei ngengele yako tukakuna siasa na kila mundu akete kipindi kyake so mundu azu monze mende nyena kwazia mafadha maitu na kanisa witu ende yikutoboya good report Javlingo Mauvo kuma kaunti ya Kitui Nelina Musangi.